Nā, kei te haere te kapahaka kura tuarua toa o te motu ara te kapahaka o Raukura i Rotorua ki Hokairau, Hapani i tēnei wā. Kei te arahi rātau i te whakāturanga tuku iho ki reira. He whakāturanga o ngā taonga toi Māori nā ngā ringa toi o te puia i mahi. I kōreroa Irena Smith ki ngā tauira o Raukura i mua i tā rātau haere. Ko te reo o ngā taiohi o Raukura, ngā kai kawe i te ahurea Māori ki te whenua o Hapani. Ia rā e whakaharatau ana, whai muri te kura, i wānga hoki i te kura hoki. Anō nei i ngā pō, titiro ana ki ngā wā, whakaharatau ngā kupu, ngā note hoki. E hara anake ko ngā waiata Māori. E oe he haerenga tēnei hei whakātu atu i ngā pukenga i raro i te whakaaro humari. Me te mōhio kei te noho rātau ki te whenua a tētahi atu, iwi taketake. Ka whakātu hia mātou i ngā taonga e heke iho mai no tuku iho, no tua whakarere. Ki ngā hunga taketake, ki ngā iwi taketake o Hapanihi, o ki korakana ara ko ainu i te ingoa o tērā iwi. Ko te whare toi o te motu ara te puia ngā kai kōkiri i te haerenga nei. He tā moko whakairo mahi toi me ngā mahi a rehia ka whakahaerehia ki te whare taonga o Hokairo mō te kotahi marama. Hei whakanui ia ao te aroa, hei whakamarama anō hoki ko wai mātou, i mua i te whakataetai ipu o te ao katu ki tērā whenua, a te hepe te mā. Part of the exhibition is not just going out and doing carving, doing tattooing, doing, whatever. It's about being diplomatic about how we do things. Ko ngā tohunga tautōhito pērā ia James Rickard ka āwhina ki te whakatutuki i ngā mahi i runga i te taumata e wawatahi ana. Engari mō ngā rangatahi nei, he haerenga tēnei ka whai wheako hou mō ngā rā kei mua. He ahua ohorere a hau, engari he haerenga hia mō tēnei ki au, ko te mea nui, te whakatuara, uku ki tō tātou reo me tō tātou ahurea ki Hapani. Hei, te Wainganui Wiki ka timata ngā mahi whakawhirinaki atu ki te iwi Ainu. Ka tahi ka tūwhera te whakāturanga o tuku iho a te mutunga wiki. Irena Smith, Te Karere.